Usekhona uzingizwane izinja zingikhonkotha zindandele. Zingibona ukuzaca zithi mhlawumbe ngizokufa zikhukhuza amathambo. Hayi bo, ngiphethe ugwalo. Ngenziwa ngumumo welizwe. Ngenziwa ngumumo welizwe lugwalo olwalodwa ngundaba ezinhle esisigogo. Ofunda ugwalo emoyeni nguzingizwane izinja okaSikhoza. Ngenziwa ngumumo welizwe isahluko 4. Imibiko eyayiphuma emsakazweni welizwe lasemlonyeni yabantu yayitshengisa ukuthi umumo wempi elizweni wawuqhubeka usiba mubi ngamandla nsuku zonke. Abantu babengasakwazi ukuxoxa ezinye izindaba zomhlaba. Indaba sekuyimpi kuphela. Kwasuka kwaba ingxabangxoza abahululi bamanga kungasela lutho lwalusenzakala lolwalungenzakala ababengalwazi. Lakhona isikolo saseWanezi babekhona abaqambi bamanga lamaqiniso phakathi kwabafana besikolo lamankazana kanye laphakathi kwamatitsha wona ngokwawo. Bawaqamba ke amanga bawatsho lamaqiniso. Ababesekela amasotsha kwakusithi kungenzakala ulutho lobuqhwali bese kuthiwa lwenziwe yiwo. Bale bethi lwenziwe libutho elilwa licatsha. Ababesekela abalweli benkululeko labo konke okubi bakwesulela emasotsheni. Yayisitsha inkani kuze kuphose kulunywane ngamazinyo. Phakathi kwaleyo viki kwazwakala ukuthi kogodlwayo le kwase kulolunye ugatsha lwamasotsha olwaluzenza abalweli benkululeko. Kwathiwa kwase kunzima ukuphawula ukuthi abayibona abalweli benkululeko sibili yibaphi. Imibiko leyo yamhlalisa manzonzo uSilulu. Wayesethandabuza ukuthi bengabeganga sibili labaya abantu abafika kuye bacela ukudla besithi bangabalweli benkululeko. Wathi engxenye zaziyizo lezo zinyoka ezase zichiwo. Uzakuthi libele abone esezethathwa sekuthiwa kwafika amagandanga esikolo sakhe. Wawapha ukudla. Kodwa akaze akubika lokho emakhosini. Maye uthi aza kubona yena lonyaka. Wakhuleka kophezulu ukuba amvikele kuzo zonke lezo zinto ayezibona ngengqondo yakhe zifuna ukuzamlimaza esikolo sakhe. Akusiye yedwa uSilulu wayetshaywa yilolo valo. Lwaluwabhula lamanye amatitsha, ikakhulu uLisho. Lwafika ke oLwesihlanu lolo uLisho ayeza kuya ngalo koBulawayo eselulindele ngamehlo abomvugebhu. Kwase kunsuku elokhu esehluleka ukuya koBulawayo ngenxa yengxakeko zesikolo. Wathi esegqibe umsebenzi wakhe wamhla lokho wabesiya emgwaqweni omkhulu kuyadinga izinyawo zokuya khona koBulawayo. Engakalindi isikhathi eside wayithola imota encane yayisiya eGwanda eyamthatha yamchiya eMbalabala. Emva kwesikhathi esidanyana elapho kwafika ibhasi eyayivelela eGwanda. Yamthatha yambeka koBulawayo ilanga lingakatshoni. Wehla waya eNjubo kumnewabo uNtakana. Intombi yakhe wayezavuka esiyayibona ngakusasa ngoMgqibelo. Lanxa uLisho wayefuna ukulala masinyane kodwa kwaze kwatshaya ihola le12 ebusuku belokhu bexoxa lomnewabo. Babexoxa ngazo izigigaba zempi yayilwiwa. Kwakususe umnewabo owayeqale wavala umnyango wasekhuluma eliphansi esithi, "He, esakubona kule indlu engemva kwethu mfana. Lengaphose ngakubona khonapha." Etshe sedonsele uLisho amehlo otshwala lomunye wakhe usuyisigojwana isikhombe phansi. "Labonani mnewethu?" wabuza uLisho. uNtakana wanikina ikhanda ethule kungathi kasafuni ukukutsho lokho akubonayo. Uvana wahwatsha amehlo akhe njalo
wakhuluma ngesihwalahwala selizwi lakhe wathi, "Mfana." ULisho wamthapha ngamehlo ethule efuna ukuyizwa masinyane indaba. Wehlisa ilizwi lakhe uNtakana wathi, "Abafanyana laba kwesinye isikhathi isibinjana sabo lesi kasibasizi ngalutho." "Abafanyana bathi?" "Bona laba abangakhulunywayo, ama-terrorists." uNtakana wamthapha ngamehlo ethule, khonokho wabuye athi, "Abeganga." "Benzani phela?" wabuza ngeliphezudlwana uLisho. Yayimcaphula indlela le umnewabo ayilandisa ngayo, lanxa wayekwazi ukuthi yiyo kanye avele elandisa ngayo indaba. Uqala ayikhekheleze, kuthi lalapho esengene kuyo abuye abephuma kuyo kancane. Kwesinye isikhathi aze agcine esegwegwe enye esegangeni le. "Benzani phela?" Wawuphinda njalo umbuzo wakhe uLisho ebona umnewabo eselokhu enikina ikhanda lakhe kokuphela. uNtakana wakhomba ngasempumalanga kwabo ngomunwe wathi, "Abafana beganga ababili bathi qatha khonapha kolusinga bethwele izinyanda zezikhali." "Khonapha kolusinga mnewethu?" wabuza uLisho solumgiga uvalo. "Khonapha Thobela." "Bevela ngaphi?" "Khonale egangeni," watsho uNtakana ekhomba inyakatho yonke ngayo yonke iminwe yezandla zakhe. "Bengene njani lezinto ezinjalo?" Wena mfana," watsho esemvulele amehlo, "ngingazazi izinto zabafana beganga. Ngilethemba bahohoba lazo ubusuku bonke. Babengeke balingene idolobho laleziya zintundu zabo. Bevele befunani?" "Ukuzwakulwa impi," watsho ngelibukhali uNtakana. "Khonapha edolobheni?" Watsho ngeliphansi kathesi uNtakana. "Edolobheni mnewethu?" Hawu, wena mfana." Wamkhangela ngelomangeleyo. "Uthi ubazi kuhle nje wena abafana laba?" Wababaza uLisho esesitsha amathe emlonyeni. Waqhubeka uNtakana wathi, "Bafika nje endlini lapha ulusinga kakho, uyagula usesibhedlela. Bavele bangabafana babehlala khona bengakachaphi ugwembe. Bobabili balobuhlobo lolusinga." "Yebona." uLisho walingisa uyise owayeyikhwezela kanjalo indaba. Kwatsho umnewabo. "Endlini lapho bathole kulamajaha amathathu awakhona letsholotsho kibo kalusinga." Wayikhwezela njalo uLisho. "Bengakabi lansukwana ntathwana befikile lapho batsho sebebabonile abalamehlo." Wesaba uLisho, ingqondo yakhe sisithi isikubona okwenzakalayo. Bathi ngqi namajubane begijimela emapholiseni. Mayibabo. Bafika bathi, "Wemapholisa, wozani libone nanka amagandanga alele ngophondo ngapha ngakolusinga." Bakithi amemana wonke amapholisa lamasotsha wonke asemhlabeni lapha. Ahloma ngazo zonke izikhalalazo langelazo. Bantu benkosi, uthi phakathi kwababili siphakathi kokubujisa ubuthongo sizwe sekumonyezelwa ngalokhuyana ukukhulisa ilizwi lomuntu. Imegafoni. Yebo mna wami. Watsho etshaya umunwe uNtakana. Kumenyezelwa kuthiwani? Kwakubizwa yena uLusinga ngelizwe lakhe kuthiwa kakhanyise izindlu zakhe zonke, avule amakhetheni leminyango yonke, kuthi umuntu wonke ophakathi aphume izandla zakhe zonke zikhombe inkosi ephezulu. Wakhuluma ize ngamakhala uLisho. Khonokho lami ngavuka ngonanzelelo ngizama ukuthi kungabi lalutho luthi chwaka lapha endlini. Sibili, wavuma uLisho. Ngakuma eceleni kwewindi ngithe nama ngomhlubulo emdulini,
Ngasesithi phekwe ikhetheni kancinyazana nje ukuba ngibone okwakusenzakala phandle engxenye encuncuncu yelihlo elilodwana nje. Wasubonani-ke mfana, ukutshelwa yikuncithwa mntakamama. Waqotho sibili, wababaza ayengakakuzwa ulisho. Kungasisotsha elaliphandle lapha lihonqolozele indlu kaLusinga. Bakithi wonke ayethe wathalala phansi ngezisu, imbhobho ikhombe endlini kaLusinga. Ayethule wonke ethe zwi ngaphandle kwalelo elalimemezela. Ulisho wanikina ikhanda kuphela engasalazi ilizwi angalisho. Waqhubeka umnewabo wathi, ngalowo umzuzwana ngabona sekukhanyiswa endlini lamakhetheni sedonselwa emaceleni. Khonokho abuya athi citha amalayithi. Ngingakathi cwayi ilihlo ngezwa grrr. Sekuyini-ke lokho? Wabuza amaphaphu akhe sephaphazile. Imibhobho sekulwiwa. Wakwesaba lokho ulisho. Umnewabo aqhubeke sesithi, lapho mina ngase ngithe mba phansi ngesisu njengontulo. Kwaliwa. Umlamu kaLusinga wahle wafela endlini. Indlu yona yadilika, umduli wonke wangemuva. Kwahlephuka lemduli yezinye izindlu eziningi. Amanglazi amawindi ezindlu akhithika kwaze kwawohloka lawezindlu ezingazange zithintwe luhlamvu. Ekuhlozwa yini? Imidumo yemibhobho akusiyo la midumo velo, kambe ukuqaqamba okwedlula ukuklaklabula kwezulu okuyizindlu konke lokhu kwanyikinyeka kwagedezela kungathi kuzahle kuthi wohlo konke phansi lapha. Yabona okukhulu bakithi. Wakhuluma ngelilozwelo ulisho. Kawusathuli kanti ngikutshele. Ngilalele mnewethu, khuluma. Olunye uhlamvu lungene ngewindi luyetshaya emdulini laphaya. Watsho ekhomba ngomunye emdulini lapho olwaluphelele khona. Yeyi! Wababaza ulisho amehlo akhe sekuleyo ndawo. Angikwazi ukuthi abafana beganga bantshungubeza ngayiphi intunja lina lihanqwe nomhlaba wonke lo wamasotsha. Basila mnewethu. Wabuza ulisho kusala ukuthi akukholwe lokho. Hawu, mpuntshu, bhode ngale kwezindlu nya emnyameni obusuku. Amasotsha asala esecupha iziboya esikhundleni, imivunda yawo isikhonale emaguswini. Ulisho wabamba umlomo. Ukusinda kwentandabuzo yakhe kwamenza waqabuka esekhulume ayehlezi ezila ukukutsho kumnewabo wathi, amanga mnewethu, vuka ekuseni ubuze loba ngubani lapha. Watsho ekhomba eceleni kwakhe iminwe yonke yesandla sokudla esahamba saze sema sesisehlombe lakhe lesandla senxele. Uza kutshela khona lokho engikutshela khona. Sisanda kulungiswa kathesi nje izindlu lezi. Amasotsha wona-ke kawali wababaza untakana esemvala la ngesandla. Thula uthi zwi mna wami. Aphela athi du. Akusalanga ngitsho leli lodwa. Ha. Wahleka ulisho ebona ukuthi la asengamanga aluhlaza. Amasotsha wonke lawo eqedwa ngabantu ababili kuphela, kodwa wona ehluleke lokuthinta oyedwa nje ngemibhobho yomhlaba wonke leyo. Uyadlala wena. Wazikhulumela okwakhe untakana. Bawufundiswa umbhobho abafana. Kawuboni kanti
beqholozela bezengena ngegunya khonapha koBulawayo phakathi kwawo amasotsha kandoda kuqina. Awuboni kanti ukuthi bathembe lokho abakuthembileyo? Ngiyakubona. Wavuma ayengakukholwa ngitsho lakancane uLisho. Wayebona ukuthi angamphikisa babengalala sebedubhulelene imilomo lomnewabo. Kodwa ethanda ukukuzwa lokho wathi, laba ababili abetsholotsho ababehlala lalo othe wahle wafa, bona-ke baphetha ngani? Babotshwa. Engxenye sikhuluma nje kubaphethe okuyizinja kukahulumende wamaBhunu. Lathi sake sabuthwa saphendula imibuzo engapheliyo emapholiseni. Amampamu akhali emhlathini lapha kwaze kwakhihlika iminqofula emakhaleni lapha. Mina ngaphika ngaze ngahlepula amatshe ngezipho ngathi ngangingazange ngibabone. Usitsho usithi mfe? Wena amanga asiza umvundla mna wami. Sibili. Wavuma laye uLisho. Lokho kwalandelwa yikuthula sekukhanya ukuthi uNtakana useyiphethile indaba yakhe. uLisho wasesithi, kodwa phela awukangitsheli lokho othe lawe waphosa wakubona lapha endlini. Umnewabo wathi, mna wami imihlolo qotho sibili. Mihlolo bani bo? Ngithi ngisanda kuphuma emlonyeni wengwenya ngendaba yakolusinga le ngutshele yona, yimi lo engithi ngizikwejisele ngihlezi kusona lesi sihlalo engihleli kuso. Ngibone gulugudu uhalani khonapha endlini, hamba lokunye okungabafana okubili okungangaye layo. Uhalani yena lo ukadade wethu? Hawu mna wami, omunye ngaba nguphi njalo. Kanti angithi kuthiwa laye wakhonale wakhomba inyakatho ngomuntu. Yebo phela angithi bachapha bonke lalokho okukulandelayo. uLisho athi, ngakuzwa ngiyakwazi lokho. Thula-ke ngikutshele. Bafika-ke khonapha endlini laba engibatshoyo. Babegqoke amajazana buthathu babo. Ngayibona impobho yabo ikhanyela ngaphakathi kwawo. Usithi ufunani uhalani lapha labangani bakhe labo abanjalo? Ilizwe lilibi kangaka mnewethu. Wabuza uLisho esesesaba lokukuzwa okwenzakalayo. Umnewabo wathi, ngake ngambuza kanti mna wami. Khona ukumbingelela lokhu ngake ngambingelela kanti ngingakwazi na? Wena watsho imkhomba ngomunwe. Ngambizela phandle lapha ngamtshela ngamazwana amafitshane ngathi kasuke ngokuphangisa labangani bakhe labo engakasibulalisi thina ngamasotsha. Sibili. Watsho uLisho ekuzwa kumcunula lokho okwakwenziwe ngumntakadade wabo lo wasesithi, kabayigulwa bekhona le egangeni lapho abahlala khona kulempi eyake yalwelwa ezindlini. uNtakana kawunakanga lowo mbuzo kaLisho, wangena endabeni yakhe wathi, lanxa wazama ukungincenga isithi babethunywe ngabakhokheli babo ukuthi bazehlasela izindawo ezithile khonapha edolobheni, nankulalelanga konke lokho. Ngathaya phansi ngenduku ngathi lokho abangeke bakwenze behlala lapha endlini yami. Watsho etshaya phansi iphansi lendlu ngesithende sesicathulo. Uqinisile mnewethu, watsho uLisho ekubuka lokho okwakwenziwe ngumnewabo. Mna wami. Wakhweza inkophe uNtakane. Uthi ngangingavuma ukwembatha ngubo inye lokufa ngikukhangele. Hathi bo. Wanqaba laye uLisho. Phezu kwalokho wasila kukho kolusinga lapha uyabe uyisithutha esithutha uthuli muzi. Ngakho ngabakhukhula sibili. Ngathi hambani bathakathi bezigodo lehlasela lezo zindawo elizidingayo lihlala labanye khona le enkotheni.
Wahleka kakhulu uLisho, wakwazi ukuthi la akusiwo amazwi umnewabo ayengawasebenzisa ebantwini abanjalo. Okufanele ukuthi wakwenza ikubancenga ebabonisa ngengozi eyayingehlela abantu abahlala kuleyo ndlu. uLisho esafuna ukuzwa okunye ngalabo bantu, wezwa umnyango umnewabo esesithi, "Inkazana yakho mfana kulezi nsuku angisakwazi ukuyibona. Ayisathandi ukuza sibona. Isesiba lolunya. Uma kungayisilokho kutsho ukuthi ziyithwalise nzima izindaba zombangazwe lezi. Ngizwa kuthiwa kulezo itshisa ithi bhe. Ingena imihlangano engenwa yizikhulu zezindaba zezombangazwe. Iyazazi lezi ntunja abafana abathi mpuntshu ngazo lapho besiyadinga izikhali zempi phetsheya kogwembe. Labangena ngazo sebevela khona leyazazi intombi yakho le." Esebobotheka uNtakana athi, "Asazi wethu, ngiyatshadela egona kudzinkwa okungamathuba sekulifake ku-detention ngiqinisile." Wathula uLisho engasakwazi ukuthi konje ilizwi eliyilo elalingathi limgudle kubi yiliphi. Eselikhumbule wesaba ukubeka ingqondo yakhe obala kumnewabo njalo. Wathula-ke, kodwa ingqondo yakhe yakhuluma. Lanxa wayengakhumbulela ukuthi uphikezelwe laye njengozulu omnyama wayesekela abalweli benkululeko, wayengazange anakanela nini ukuthi wayengaze asebenze imisebenzi ebucayi kangako, imisebenzi ukuthi umuntu atholakala elecala lokuyenza, aphiwe isigwebo sokulengiswa ngocingo esihlahleni loba esokufela ejele. Wamangala uLisho, wazibuza ukuthi wayengabe esithatha ngaphi umntakaKhumalo lo isibindi sokuchikachikana lezinto ezesabeka kangaka. Lokho kuthula kaLisho kwamangalisa umnewabo. Ngakho wathi, "Hawu mfana, wathula wathi zwi, sokutheni?" "Sengilobuthongo mnewethu." Waqamba amanga uLisho. "Usutshawa luvalo mfana." Watshaya phezu kweqiniso uNtakana. "Olwami kambe mnewethu, lokho engikutshele khona intombi yakho." "Ngokwakhe lokho, andlani lakho?" Wabobotheka uNtakana wathi, "Lona lufanele lukutshaye mfana wami. Ziyesabeka izinto ezenziwa ngomakhumalo laba." Esenyenyeza ngeliphansi kakhulu athi, "Njengoba ngitshilo, yibo abaqoqa abafana bokuyafuna izikhali zempi ezizweni. Lokungabafana lokho angithi ngakuxotsha lapha omakhumalo labo, yibo abakwaziyo lapho kuquthe khona. Yibo njalo abazi le ntunja okwangena ngayo lapha koBulawayo, lokuthi kungamakhulu amangaki osekwantshungubala ethangweni lwamasotsha kweza lapha. Yibo futhi omakhumalo abakwaziyo. Yibo njalo abaziyo lokuthi kulala kudleni. Sazi mfana, ngiyekela asebenzele isizwe sakiwe eSimpson. Azambulala phela amasotsha nxa esebenza imisebenzi yamaterrorist." Waqabuka esetshinge ngelizwi eliphezulu uLisho. uNtakana wathula okwesikhatshana esemkhangele ngamehlo ayesekhupha inhlamba. Eseqale wathambisa umphimbo wakhe ngamathe, wamkhomba ngomunwe ebusweni, wakhuluma ngeliphansi wathi, wena, akusikho ewanezi lapha koBulawayo. Eza lapha izindaba zalolo hlobo zikhulunyelwa phansi lapha. Watsho esekhotheme eqhwaya iphansi kathathu ngomunwe. Eseqhubeka njalo athi, "Yonke ingotsha loyibona ibuyele amayadi abantu enjube lapha ile ndlebe iyezwa. Phezu kwalokho ihlezi izithile izindlebe zayo. Nxa usulobuthongo njengokutsho kwakho, hamba uyelala, uyephupha ulele. Ungaphuphi uhlezi ukhangele, uzalimala." "Kuhle ngiyelala sibili, ubuthongo sebungiphekile." Waqamba njalo amanga uLisho.
okuyikho yikuthi wayesesaba ukuzwa okunye futhi ngalezi zinto ezisabekayo. Umnewabo athi intombi yakhe yayingomunye walabo ababexikana lazo. Lakanye ngaleli zaba likaLisho umnewabo wathi kabehlukane bayelala. Phambi kokuba alale uLisho waqala wabalisa ngazo zonke izinto umnewabo ayemtshele zona ngophithizelo wakhe. Wamesaba, wakhuluma inhliziyo wathi kumele batshade umnyaka lo ungakapheli. Yena ufuna batshade ngoMpandula izikolo zivaliwe. Le ngenye izinto alande ukuzakhuluma ngazo layo intombi yakhe le. Kodwa lokho asekuzwa ngomnewabo ukuthi iyakwenza kuyesabeka. Kuzabangela ukuthi ngobunye ubusuku lapho eseyithethe kwenzakale kubo lokhu umnewabo athe kwenziwa ngamasotsha endlini kaLusina. Ithuba lokusila emakhaleni ethala elingako lemibhobho lezigwagwagwa kalikho. Lanxa amadlozi lawo atshiwoyo engabaphephisa ekufeni, kodwa kungeke kusweleke ocina eseyindini ezinyaweni kumbe ezandleni phakathi kwabo. Kwesinye isikhathi uhlamvu lombhobho luhlifize umgogodla lo abe yinto yokuhlala ilele nje impilo yakhe yonke. Hayi, kuyesabeka konke lokho. Yena okaThobela kafuni kwenzeke kuye. Waqhubeka ecabanga uLisho wazibuza, pho yenzeni? Intombi le uyayithanda bo. Kuyeka yikho enye emhlabeni lapha angayifanisa loPhikezelo Khumalo. Ayikho bo. Ngakho uzabona azakwenza. Uzayitshela ukuba ixekelane lalezo zinto zamathororo ezihudulela abantu emajele. Hawu, uhlutshwa yini kanti uMakhumalo wakhe lo? Yena ezisebenzela umsebenzi wakhe omuhle kanjeya. Kutsho ukuthi uyengwa ngokungamankazana kwemalokishini lokhu okungafundanga ukutshona kupesuka idolobho lonke kungelanto okuyenzayo. Phela khona lanxa kungaze kubotshwe, akulalutho olukulahlekelayo. Nxa kusejele ikhona kusizwa mnandi ngoba lapho kuzahlangana lezinye izikliwi ezifana lakho. Uzwe kuthiwa ilizwe ngelethu, ngelethu ukuthini kwalo? Wanqapha eyedwa umuntu wakoThobela. Wakhuluma njalo ngenhliziyo. uMakhumalo lo laye ngiyabona kulokunye okulucingo okukhuthayo ekhanda lakhe. Avume sibili ukukhokhelwa zimpumputhe esikhundleni sokuthi abe nguyozikhokhelayo. Mhlazana ezamthatha yena Lisho kuzaphela konke okuyibumbudlwana lokho akwenzayo. Uzamfakela umthetho osinda njengejogwe elenziwe ngesamende. Uzahle amtshele ukuthi yena wakoThobela kalamfazi ohamba eguqa ezindlini zabantu esithi udinga inkululeko. Nxa efuna inkululeko uzayithola emzini wabo igcwele zonke izilinganiso ayifuna ngazo. Sima lapha isahluko sethu sesine. Asihlangane njalo kusahluko sesihlanu ngokuzayo. Yasithela ukaSiqhoza. Zimizwane izinja.